udah bete, mending nongkrong di belah aing. Orang resal di belah. Jauh hantu aing. Kalau aing mah bisa bawa motor, embung aing mah jangan bawa motor mah berat. Maksud aing mah nyetir, lain dipanggul. Oh, cek aing dipanggul kara. Usah hayu urang numpang deui. Mana anjurna ieu nya? Nyampe duiteun. Mang tenang, cicing-cicingnya panas kue garing tahu. Abo, emang huntu mamang di poe garing. Tapi eta mamang nyengir bae. Ih, si Neng, ieu mah nyengir bawaan. Mesti lahir nyengir, teu bisa nutup sungutna. Oh, pantesan. Suwe eta budak. Saya aya bae. Ayo. Aduh aing. Boga hulu puyeng, boga hulu serem. Aduh, puyeng amat hulu aingnya. Dadah juga. Ih, kos motor aing sih dah budak. Hah? Motor aja wah.